Mu gihe cy'imyaka 50 umugabo w'umukire kurusha abandi muri Afurika yubatse ubwami bunini bukora bukanacuruza sima ndetse n'ibikomoka kuri petrole. Aliko Dangote uyu niwe muherwe wa mbere muri Afurika. Ntabwo yabaye umuherwe kuri uru rwego abyifashijemo wenyine. Yavutse mu kwezi kwa kane mu 1957. Nta muntu umurusha amafaranga muri Afurika. Ni umunyanigeria wavukiye mu muryango w'abakire muri leta ya Kano. Ni umwuzukuru wa Al Hassan Dantata. Uyu yari umukire wa mbere mu karere kose ka Afurika y'Uburengerazuba kugera apfuye mu mwaka w'1955. Aliko Dangote afite ubutunzi bubarirwa muri miliyari 28 na miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika. Ibimugira umuntu wa 86 ukize kurusha abandi bose ku isi. Gusa ntabwo umuntu akira abyifashijemo wenyine. Uko byagenda kose agomba kubona ubufasha bw'abandi bantu barimo n'abategetsi. Dore abantu bafashije umuherwe wa mbere muri Afurika kuba umuherwe wa mbere muri Afurika: sima, petrol, isukari, umunyu, ifumbire n'ibindi. Dangote Industries Limited deal nkuko bayita iri ku mwanya wa 38 ku rutonde rw'ibigo 500 bikora neza kandi byinjiza amafaranga menshi ku mugabane wa Afurika. Dangote Industries Limited ni uruhurirane rw'inganda z'umugabo umwe zagiye zubakwa buhoro buhoro kuva mu 1977. Dangote Industries Limited niyo yafashije Aliko Dangote kuba umugabo ukize kurusha abandi bose ku mugabane wa Afurika. Mu mwaka wa 2024 umutungo wa Dangote nkuko Bloomberg ibigaragaza warazamutse cyane ugera hafi kuri miliyari 28 z'amadolari. Ibi hanini byatewe na 92% by'imigabane afite mu ruganda rutunganya petrole rwitwa Lekki. Uru ruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya utugunguru 650 twa petrole ku munsi. Ibi ruhindura uruganda rwa mbere rutunganya petrole nyinshi ku munsi umwe ku isi. Rwatangiye gukora mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2004, kandi kuva uyu mwaka watangira inyungu itangwa n'izi nganda za Dangote yatangiye kuzamuka bigaragara. Aliko Dangote ni urugero rwiza rw'uko ishyaka, kureba kure no gufata ibyemezo bikomeye bishobora guhindura amateka. Mu myaka yashize uyu muhawusa wavukiye Kano yagiye yiyegereza abafatanyabikorwa n'inshuti za hafi bakora umuyoboro w'ubucuruzi udasanzwe. Reka turebe abagabo n'abagore bagize uruhare rukomeye mu kugira Dangote umuherwe wa mbere muri Afurika. Aliko Dangote afite abantu 9 bagize uruhare rukomeye mu kumugira umuherwe wa mbere muri Afurika. Gusa hari n'abanyapolitike bakomeye mu gihugu cye cya Nigeria barimo na perezida w'iki gihugu bagiye bamufasha, nabo turabavugaho. Uwa mbere mu bantu bafashije cyane Aliko Dangote kuba umuherwe wa mbere muri Afurika yitwa Femi Otedola. Ni perezida wa First Bank of Nigeria ndetse n'ikigo cyitwa Geregu Power. Femi Otedola ni umwe mu nshuti za hafi za Aliko Dangote. Niwe wagize uruhare rukomeye mu gutegura ibirori bikomeye byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 y'uyu mucuruzi ukomoka i Kano mu 2017. Nk'uko abazi neza Dangote babivuga, aba bagabo bombi bakunze kujyana mu biruhuko muri Monte Carlo i Monaco. Gusa umubano wabo wagiye urangwa n'ibihe bigoye. Mu 2007 bombi bibumbiye hamwe mu itsinda ry'ubucuruzi ryitwa Blue Star. Byari rigamije kwegukana zimwe mu nganda zitunganya petrol zo muri Nigeria. Zari inganda za leta, icyo gihe leta ishaka kuzigurisha. Nyuma yaho barahatanye mu gushaka kugura Chevron West Africa. Iyi ni sosiyete itunganya petrol yashakishwaga na Otedola. Gusa yaje kugurwa na MRS Oil iyobowe na Sayu Dantata. Uyu ni murumuna wa Aliko Dangote. Mu kwihimura, Otedola yashinje Dangote kuba yaragerageje guhindura igiciro cy'imigabane ku isoko ry'imari n'imigabane, amusaba kwishyura indishyi zingana na miliyoni 808 z'amadolari no kwegura mu nama y'ubutegetsi ya NSE, Nigerian Stock Exchange. Iri ni isoko ry'imari n'imigabane ryo muri Nigeria. Nyamara iyi nkuru yaje kurangira nta gikozwe, maze umubano wabo ukomeza nk'uko wari usanzwe. Uwa kabiri mu bagize uruhare rukomeye mu kugira Aliko Dangote umuherwe wa mbere muri Afurika yitwa Niyi Adebayo.
uyu ni umuhungu wa General Adeyinka Adebayo. Uyu yari umuyobozi w'intara y'amajyepfo y'uburengerazuba bwa Nigeria mu gihe cy'ubutegetsi bwa gisirikari bwo mu mpera z'imyaka y'1960. Hagati y'umwaka w'1999 n'2003 Niyi Adebayo yabaye guverineri w'intara ya Ekiti. Umubano we na Aliko Dangote umaze igihe kirekire, ariko warushijeho gukomera ubwo Adebayo yagirwaga minisitiri w'inganda, ubucuruzi n'ishoramari mu 2019. Muri iyo manda Aliko Dangote yabashije kungukira cyane muri politike z'ubukungu zimugirira akamaro gakomeye, cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi bw'isukari. Nanone Niyi Adebayo yagize uruhare rukomeye cyane mu kurengera Aliko Dangote ubwo leta y'intara ya Kogi yafungaga uruganda rwe rwa sima rwa Obajana, yarushinjaga uburiganya mu by'imisoro. Adebayo yitwaye nk'umuvugizi w'uyu mucuruzi, arengera inyungu ze mu gihe ubuyobozi bw'intara bwashaka kumuhagarika. Uwa gatatu ni Donald Duke. Uyu ni umuhungu wahoze ari umuyobozi mukuru wa gasutamo muri Nigeria. Yabaye guverineri w'intara ya Cross River mu 1999 ubwo yari afite imyaka 37 yonyine. Yagize uruhare rukomeye cyane mu kwimakaza umushinga wo kubaka uruganda rwa sima rwa Dangote muri iyo ntara. Kubera ubwitange bwe, yaje kugirwa umuyobozi w'imishinga muri uru ruganda ubwo rwatangiraga gukora. Ubu bushuti bwe na Aliko Dangote buracyakomeye n'uyu munsi, ndetse bakunze kujyana mu biruhuko aho baganira ibijyanye n'ishoramari. Uwa kane mu batumye Aliko Dangote abo umuherwe wa mbere muri Afurika ni Segun Awolowo. Uyakomoka mu muryango ukomeye cyane muri Nigeria. Yayoboye inama y'igihugu ishinzwe guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga, Nigerian Export Promotion Council NEPC, kuva mu 2013 kugera mu 2021. Nk'umucuruzi wa mbere wohereza sima hanze ya Nigeria, Aliko Dangote yakoranye na Segun Awolowo kuri NEPC Zero Oil Plan. Wari umushinga ugamije gutuma ubukungu bw'igihugu budashingira gusa kuri petrol. Yavuga kuri Dangote, Segun Awolowo avuga ko Dangote ari inshuti ye, akaba umuvandimwe we, ndetse ngo ni n'umujyanama we mu by'ubucuruzi. Donald Duke, Femi Otedola ndetse na Niyi Adebayo bagize igice cy'ingenzi cy'abagize umuryango wa hafi wa Dangote. Uwa gatanu mu batumye Aliko Dangote abo umuherwe wa mbere muri Afurika ni Bill Gates. Mu 2018 Bill Gates, umwe mu bashinze Microsoft akaba n'umukorerabushake mu bikorwa by'ubugiraneza, yabaye umushyitsi w'imena mu bukwe bw'agatangaza bwa Fatima Dangote, umukobwa wa Aliko Dangote. Mu nyandiko yasohotse mu 2019, uyu mucuruzi w'umunyamerika yaragize ati, kuva twahura tugasuhuzanya byahise bigaragara ko dufite byinshi duhuriyeho. Ntabwo ari ubushuti gusa bubahuza, kubera ko mu 2016 bombi biyemeje gutanga miliyoni 100 z'amadolari mu guhashya indwara y'imbasa muri Nigeria. Iyi nkunga ikomeye gutya yagaragaje ubufatanye bukomeye hagati y'aba bagabo babiri bakomeye mu bucuruzi no mu bikorwa by'ubugiraneza. Uwa gatandatu mu bafashije Aliko Dangote kuba umuherwe wa mbere muri Afurika ni Adedeji Adeleke. Uyu ni se w'umuririmbyi w'icyamamare Davido. Ni umuyobozi akaba na nyir'uruhurirane rw'ibigo bikomeye rwitwa Pacific Holdings. Ni umwe mu bantu bakize cyane muri Nigeria, akaba ari nawe utunganya hafi 10% by'amashanyarazi akoreshwa muri Nigeria. Ubushuti bwe na Aliko Dangote bwatangiye mu myaka y'1980 kandi bwakomeje gukomera kugera naho Dangote yabyaye muri batisimu umuhungu we Davido. Uyu muhanzi w'icyamamare ku rwego mpuzamahanga wagiye anatorwa kenshi mu bihembo bya Grammy Awards yavuze mu 2021 ko Aliko Dangote ubwe ari we wamuvanye ku bitaro ku munsi yavutseho. Ibi bigaragaza ubushuti bwihariye hagati y'abagabo babiri, aho atari gusa ubufatanye mu bucuruzi ahubwo no mu buzima bwite bw'imiryango yabo. Uwa karindwi ni Olusegun Fowora. Uyu ni umwubatsi w'inzu, umushoramari mu by'ubutaka, ndetse akaba n'umwe mu bayobozi ba First City Monument Bank. Uyu ni umwe mu nshuti za hafi za Aliko Dangote.
uyu mugabo ubu ni umujyanama w'umukuru w'intara ya Ogun. Ni umwe mu bantu bashobora kuganira n'umukire wa mbere muri Afurika bakaganira iby'ubukire kurusha abandi bose. Fora akunda gufasha Dangote mu ngendo zose yagiye akora ndetse yamujyanye mu bihugu bitandukanye. Uwa munani ni Bukola Saraki. Uyu nguyu yahoze ari guverineri wa Kwara ndetse yanabaye perezida w'inama y'abasenateri. Yamenyanye na Aliko Dangote mu myaka y'1980 ubwo Olusola Saraki se wa Bukola Saraki wanabaye umuyobozi w'inama y'abasenateri muri Nigeria yabahuzaga. Uyu mubano wabaye ikiraro cy'ubushuti bwimbitse hagati yabo bombi, kandi nk'uko amakuru y'ibitangazamakuru muri Nigeria bivuga, ni Dangote wabashije gutuma Olusola Saraki se wa Bukola Saraki yemera gushyigikira kandidature y'umuhungu we mu matora yo mu 2002. Ntabwo ari byo gusa, kubera ko Dangote yagiye umuhuza hagati y'uyu mubyeyi n'umuhungu we mu bihe by'ubwumvikane buke bagiye bagirana. Yagize uruhare mu gufasha Bukola Saraki mu bikorwa bya politike, haba mu rwego rwo gutanga inkunga mu bikorwa by'amatora cyangwa se mu kuzamura ishoramari mu ntara ya Kwara. Uwa cyenda ni Bismarck Riwane. Uyu ni umwe mu bahanga mu by'ubukungu bamenyekanye cyane muri Nigeria. Yagiye atanga inama ku baperezida benshi ba Nigeria ndetse no kuri Aliko Dangote, kandi ni inshuti magara y'uyu muherwe wa mbere muri Afurika. Hari abantu bavuga ko iyo ubaye umuherwe utunze amagana ya za miliyoni, ako kanya ubu nabaye umunyapolitike. Babishingira ku kuba utaba umuherwe ungana uko nguko ngubura aho uhurira n'ibikorwa bya politike. Umuherwe Aliko Dangote ubutunzi bwe bwagiye buzamurwa n'abanyapolitike batandukanye, baba muri Nigeria cyangwa se mu bindi bihugu bya Afurika cyangwa se n'ahandi ku isi. Dore urutonde rw'abanyapolitike bafashije cyane Dangote mu kuba umuherwe. Ku mwanya wa mbere hari Gilbert Chaguri. Uyu ni umuherwe w'umunyanigeria ariko akaba n'umudiplomate, ni umuzungu. Nubwo Chaguri atari inshuti ya Aliko Dangote nk'abandi twavuze mu kanya, ariko yagiye agira uruhare rukomeye cyane mu bucuruzi bwa Dangote. Niwe wubatse Eco Atlantic City i Lagos. Uyu ni umushinga watangiye mu 2007 wo kubaka muri Lagos umujyi umeze nka Dubai. Bwana Chaguri ni n'inshuti ikomeye cyane ya Bola Tinubu, perezida wa Nigeria. Nawe urahita wumva uburyo Dangote ari hafi cyane ya perezida Tinubu. Gusa nta n'igitangaza kibirimo, kubera ko nta buryo umukire wa mbere muri Afurika ataba hafi ya perezida w'igihugu cye. Chaguri yagize uruhare rukomeye cyane nk'umuhuza hagati ya Aliko Dangote na perezida wa Nigeria, kandi ibyo byamufashije gukemura ibibazo byinshi by'ubucuruzi. Urugero, impaka zari hagati ya Deal Dangote Industries Limited n'ikigo gishinzwe ibya petroli muri Nigeria NNPC, National Nigerian Petroleum Corporation, ku bijyanye n'igiciro cya petroli ku isoko, byarangiye zibonewe igisubizo nyuma yo kugirana inama na Gilbert Chaguri. Undi mutegetsi wafashije cyane Aliko Dangote kuba umuherwe wa mbere muri Afurika ni Olusegun Obasanjo. Mu 2003 Aliko Dangote yagize uruhare rukomeye cyane mu gutera inkunga ibikorwa by'amatora Olusegun Obasanjo yongeye gutorwamo nka perezida wa Nigeria. Ibi byamuhaye amahirwe yo kwegukana imitungo y'ingirakamaro cyane iri mu ruganda rwa sima, uruhushya rwo gutanga serivisi z'itumanaho ndetse n'uburenganzira bwo gukoresha no gutunganya amabuye y'agaciro. Iyi mitungo yayegukanye binyuze muri gahunda ya leta yo kwegurira imitungo ya leta abikorera. Ibi byanateje impaka nyinshi cyane ubwo Obasanjo yarangizaga manda ye ya kabiri. Byongeye kandi Olusegun Obasanjo yahaye Dangote uburenganzira bwihariye bwo kwinjiza mu gihugu sima, isukari n'umuceri. Ibintu byamufashije gukomeza kwagura ubucuruzi bwe no kugira ubukungu butagira ingano mu gihugu. Undi mutegetsi wafashije cyane Dangote ni Adams Oshiomhole. Uyu nguyu yahoze ari perezida w'ishyaka riri ku butegetsi All Progressive Congress APC. Yabaye guverineri w'intara ya Edo ndetse kuri ubu ni umusenateri. Mbere y'ibyo byose yari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nganda z'imyenda n'ubudozi, National Union of Textile, Garment and Tailoring Workers of Nigeria.
ni rimwe mu mashyirahamwe yakomeye cyane mu myaka y'1980. Yahuye bwa mbere na Aliko Dangote ubwo uyu mucuruzi yatangizaga uruganda rw'imyenda i Kano. Ubushuti bwabo bwakomeje gukomera ku buryo Adams Oshimole yashishikarije Dangote kubaka uruganda rwa sima ahitwa Okpera, ni mu ntara ya Edo. Yabimushishikarije ubwo yarakiri guverineri. Mu minsi ishize ubwo yari mu nama ya Sena, Oshimole yagaragaje gushyigikira bikomeye cyane ibikorwa bya Dangote, aho yasabye ko hashyirwaho igihano cy'urupfu ku bantu bose bagambaniraga uruganda rwa Dangote rwa petrole. Ibi byerekanye ko ari umwe mu banyapolitike bashyigikiye cyane inyungu z'uyu mucuruzi ukomeye muri Nigeria no muri Afurika yose. Ntabwo ari aba bacuruzi n'abategetsi bagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma Dangote aba umuherwe wa mbere muri Afurika gusa, kubera ko n'umuryango we wabigizemo uruhare rutagira ingano. Sayu Dantata ni umuvandimwe wa Dangote kuri se, akaba ari nawe washinze MRS Oil, ya sosiyete icuruza ibikomoka kuri petrole. MRS Oil ifite amasitasiyo ya essence 586 muri Nigeria. Ni imwe mu masosiyete akomeye cyane mu gucuruza ibikomoka kuri petrole mu gihugu. Vuba aha MRS Oil yasinyanye amasezerano y'igihe kirekire n'uruganda rwa Dangote rutunganya petrole. Ibi bizatuma iyi sosiyete ikomeza kubona ibikomoka kuri petrole bituruka mu ruganda rwa Dangote. Nubwo ari abavandimwe, Sayu Dantata na Ali Dangote bagiye bahangana mu bucuruzi. Urugero ni nk'igihe MRS Oil yarushaga Femi Otedola mu isoko ryo kugura Chevron West Africa. Nyamara ibi ntibyabujije ko bongera gukorana, by'umwihariko muri uyu mushinga mushya wa essence. Aliko Dangote afite abakobwa batatu, Fatima, Alima na Maria, kandi bose bakorera muri Dangote Industries Limited. Fatima Dangote niwe wa gatatu muri urwo rugo, ni nawe uyobora ibikorwa by'ubucuruzi muri Deal Dangote Industries Limited. Halima Dangote ni umuyobozi mukuru ushinzwe imicungire, akaba akorera ibiro by'umuryango wa Dangote i Dubai. Maria Dangote we ni umuyobozi mukuru ushinzwe iby'imicungire y'ibibazo muri Dangote Sugar. Nanone Maria ari mu nama y'ubutegetsi ya Dangote Peugeot Automobile Nigeria no mu nama y'ubutegetsi ya Dangote Cement, ndetse no muri Fondation Al Umma, ishyirahamwe rigamije iterambere. Aba bakobwa uko ari batatu bagira uruhare rukomeye cyane mu micungire no gukomeza kwagura ubucuruzi bwa se, bakaba bari mu buyobozi bw'ibigo bikomeye bya Dangote. Dore abantu bakomeye kurusha abandi mu bikorwa by'uyu muherwe wa mbere muri Afurika. Hari Edwin Devakumar, uyu ni vice perezida wa Dangote Group. Ni umwe mu bafatanyabikorwa beza ba Ali Dangote. Uyu muhinde yinjiye muri Dangote Industries Limited mu 1992 kandi yigeze kuba umuyobozi mukuru wa Dangote Cement. Mu 2015 yavuye muri uwo mwanya kugira ngo yibande ku mushinga w'uruganda rwa petrole rwa Lekki. Ubu ni umuyobozi wa kabiri nyuma ya Dangote muri uru ruganda rukomeye rukora ibikomoka kuri petrole, aho akurikirana imikorere y'urwo ruganda buri munsi. Undi ni Olakunle Alake, uyu ni vice perezida wa Deal, akaba ashinzwe ibikorwa byose bya Dangote Industries Limited. Ni usuzuma imicungire y'imari n'igenzura ry'ubucuruzi muri Dangote Group. Nk'umunyamategeko n'umunyamibare, Alake ni umwe mu bantu ba hafi ya Dangote, akaba azwiho gukorana ubunyamwuga n'ubudahemuka. Undi ni Aliyu Suleiman, umuyobozi mukuru ushinzwe ingamba z'iterambere, Chief Strategy Officer muri Dangote Group. Yabanje gukora muri McKinsey & Company na Shell mbere yo kwinjira muri Dangote. Ni umwe mu bantu b'ingenzi cyane mu ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba z'ubucuruzi bw'iki kigo, ndetse nk'uko amakuru abivuga yitabira inama zose z'ingenzi zo mu buyobozi bwa Deal. Undi ni Adenike Fajemirokun, ni umuyobozi ushinzwe imicungire y'ibibazo, Chief Risk Officer muri Dangote Group, ndetse ni na directeur mukuru w'ibiro bya perezida. Yabaye umukozi muri First Bank ndetse no muri Goldman Sachs. Yakoraga mu bijyanye n'icungamutungo n'imari muri Dangote Group. Asuzuma ibibazo bishobora guhungabanya ubucuruzi bw'ikigo
kandi afasha mu gufata ingamba zo kubikumira. Muri make Aliko Dangote niwe muherwe wa mbere ku mugabane wa Afrika, ariko nk'uko mubyumvise ntabwo ari kenshi umuntu aba umukire gutyo gusa, agomba kugira abamufasha ba hafi barimo n'abategetsi.